Dia nak apa nong Happy Teachers Day ya pi wei kepada hang ni ya gitu ki bang long kemi long pa nama pi long kinong ikai ya ki kun ki jong ki. Bana ke benta jong ki samla nanya ki jong ki paga ki jong pi namta jong pi Happy Teachers Day no pi ikai ki paga ki jong pi. Mo. Ka Jesus Squad ketika kenuhun yang kebanginan ban perform hati yang to ki birthday party ki concert kini event. Hendak berpihak ke ini sebenarnya kalau ngile baik kami ke kalau pun semua hari play. Ganun keren show yung The Bible says that with man it is impossible, but with God all things are Possible! All things are Possible! Praise the Lord, oh my soul. Iblay pi barok syuabangan sedang ingo iblay praise the Lord te ngapadang subhay pi barok syakani ka YouTube channel jungi Yeshu Squad te kakateng ka jonga ka day Ferdinand te ngadi iway member jong ka Yeshu Squad aslam ngi ka pemi video shoot kum kani ai bah kani ka vlog ba mentaru syuabangan keren ru kolong beda ka kasih ba pareng te subo maap yang anak ta kaliang kadi kasih benikong ru yang abang ale vlog ngam jule vlog menu ingo iblay nombo nong ta bawa ai la denga bawa ai bor yang aru mangala bangan keren kum ni te mentang kasni ru kolong kasni ba kerpang bah baru bong iyo program bet da ka wedding mostly ka wedding ndai mentang kasni pan iyo program da ka birthday party te ngakwa ben petip ipi bang ngakwa ben perang ru perang kamut bang ngakwa ben perang i wei member ka jongi ta ide i lawe dan tatyang ngakwa ben perang i namar ba ngala petip i Wait a minute. ngala petip i ngala petip i ki hakatim jongi ba ong waden padum ye thuk mo banga le perang i da kasni namar ba ngong ba i bang ngamwan ndrei ngan wan pat te namar ba i la susi plan namar kwa bet ben wan mangata ta suka nampat ben belong ta ba ben perang ta kwa pekin reaction ke jong isi bet kalau kumdo mau ngam ong bangamuan ndrei pat ngawan nice te let's see kini kilang ki janjonga bangalang get ready lupa ada pam ka shot ka patulun kejuti ngam pada pam pemile kalau kumni up sekoe ngam sa shot full kalau belum kalau ini yang kan setang kejuti I'll get ready meet lagi 6.5 hours later. Te film ni kedur jangan ikut siap kumni mah te ni be di polok ni frat mah badan lang ni ka squad kecengi te ni ba la kham ya be por khandap namar ba ngitang sewan na kaca katrayam te kum ngawan na kaca katray te long na kham khat kin mentah namar ba jar khat ba kani kasni mentah ma ngi kham bun kam te skhawiru ba tem mana ma kasih sim kam tu nyarang te long aban sedang no ta long aban ra na kitar te komi ba frat ru idang wan po pul tu lang ithat pe te gadar lang ithat te ni kapor ngidang ya sakut ma ka traffic jam te tepi ba po slong te kajing dheng kali ma te kham jor ba ani pe gadur ru shot lot nama still and give the best back my friend always give the best back A few moments later. A few minutes later. Tementangi lah puai hieng jong ikanat our DJ our gospel DJ our main gospel DJ te ko banga au mene ala kwa pala banga surprise lawe dengan pekai mentang ala pakot bemi sabar i te pekai lang kono mo si aku awak pala aku ana beni dengan ni apa ka absmar A few minutes later. Compare hab long ki bayasya okay ta tambah compare nak apa ini 12 seconds later.
One eternity later. Gila vanilla way. Let's see how is it. Hai Kadu. Ani, Ben. Ganun cruncher yung Bas leo. Yani. Iwan na naman na. Prank work successfully. Kumlo. Work successfully. Ganun nga siya. Ngaladap ako ng EP man na. Kumlo. Nanaptok nga siya. Oh, ngatok tambala pun ni ben I Kadu om juga bangan I. Sto ngalang abad albida kama ngalang na beliau. Boxing ng friend na. Dahil nga yung friend. Kamu pelera. Oi, Oi. kamu pelera. Nadamadasin nga naman siya. Kamu pelera. Dari lay. No. Bener dia siya kali. Ano? Friend. Malam di bawah kanan. Ta may lai. Best reaction na I Kadu jungi. Ta. Kita aku gitu. Thank you. Balawan. Peace. How was it? Gain confidence man ako. Ya, ngalau EP ngan wah even do dah. Dan tok makan arut tok ba yu aku aban. I miss you makin EP Kadu. Aku aban I miss you EP. Ya, saya mah kadang buat kemudian mah. Okay. Kalau aku mah kadang dia. Compare ta. Kali I mentat kumno bangala yok perang ya ilawai. Kadu jungi menta ila syah ni. Ila pedat ya kan. Thousand apology no ya I mo hande ke ipat bangale ho nga perang IP hande ipat mentapa nga surprise IP ngan I mensi IP nang ni sakmat always ya ka menta badang ni sakmat he always nang try be ka bala mo. Dia. Siya banit program adalah siya prank. First time live ke siya prank kum ni. Kabla long serious. Halo bang la nervous. Halo bang jadi perform show. Halo be bede ban perform ban ngaro siya prank. Dia nga try Facebook tu lah Davi dan hukum kata-kata kan. Dia mentapan. I'm not mad. I'm dumb but I'm so happy because he's like extra confidence. Nang I mensi Yeah, no, I'm in Sim. Okay. Nice. Namar bangi lah dia yang menghaju stage nak dia perform lah. Always. A few minutes later. Yes. Okay. Tangguh ingat dia. A few moments later. Dia ngangit scam kani ke jeng perform ke jong ke team ke jongi ke Yesha Squad. Dia ngaruh nak kalian jonga ngala. Persang ban kre ki jeng rai ki ban Iman CM ki ban I jeng keman kom kani ke sini. Dia ngangit scam rupa team ke jongi kan long ka kan wan rai kata ke jeng keman kani ke jeng Hawaii mah. Kan long hukum ke jeng sak kan mau kata ke ye kasam kan long ke jeng sak kan mau kata. Ikalong la siya scene lah. Video ban look back ban pet biang siya ke. Utama nama it's a digital world ilang kini baru in ila yo ban same hindi ko makaperceive siya. Kini mala ban whole gitu ke memories na kani the world we live in mental develop so much ba. Mah ila la ban save gini ke memories ha do ndala he. Dia la siya singing yo ban pet jela dia. Oh manu ba present ha kani kasi kumno ka long kumno ka yat so Yes. Ini dekat kentang. Jadi Prince Nangsan. Berap sis nang mentangi lah tip kentang ini Prince Nangsan. Wow, so cool. Ini ruang sport.
Dia kini keporu masyarakat PVP kongkongkan bani baba katin ke jomblay ba children are the blessings of God. They what hinaway mo ikan rai ka blessings. Te kikun kita ki ba play la kirku. Bar nganget ba kum kini kikpahi kum ba katin ke jomblay ka hikai. Ba idei ban hikai kikun ki jungi ban yat hagalenti kabadai nang ba kasgi kabagi he agi na puat kinung kindia ang tagalenti. Kikun ki jong pihi kidei ki jingkapu ki jong play bahwa itip hakiniksi iba mata ka jiksniyo kelana kenrei. Tedin tak daw rada ngimlahi bagin hikai kikun ki jungi bikin yat hagalenti ki jong play kalong bae bagin banyaki. Berkawai ru kung kikmi kikpa katengkam ka jingasat nagalen ka jong pi ki jong kikun pi. Kenapa nakabuang ke jomblay kikun kikpi kemat nakai pasniyo. Te dei nakatagadaw mesin ini kalat yang kabatong ipi way katin ke jomblay kahikai bahwa watch pi yang pintima ke jomblay yang paham ke jomu baik ini baru ang alam kampi. Te lada kikun ki jompi ni te kimnya kalti badai. Katin ke jomblay ko ipi wa ikpat ke jomu. Balpidway kipas jomblay kipan ke jingera pu. Ingat sekali, idan gajingan, pakitin mo kung kajong lekong ba, tadang iduay ni kikay mo na gajingan, manipan ang kajong Jisu yang kata amanti. Dengan banduay ni, panpor ulay, ulay na ipor, ya kimi kipa, banyalami kikuan na kalti, kepada kajong ulay, ngangan ulay unay kata. Lang morthong. Kung excited ha. Excited ka bam na, excited ya ka bansan na. Bro, okay. Yeah. Ilong pala kerkuisha ba. Kaca bangilad ka bam ni judo. Nagdir ka jong mulai ko ang ba hapon na sino wala mara kay namar ba ulay jong piwa pipilad. Nam tagsam ka jong uday ulay wala ban pindiang. Kadai kabam nakanta jangi menta kasih. When you serve the Lord, you get served as well with food. Oh, here.
ba team ka iga ba ngile kalong ba shom ingin penkut ni jirai da kawai ka worship song ni jupit ko da jirai long ini kita ya shom ingin rai dia ngan shu akran dia di nangtai na kine jingkran to na ko benong ni ko we hang ni ka ba ku pang ka bang iwan kadai na ka jong i ikun jong pi in nang san hami tang na ka teng shwa la slo tna pa nang san hami ngam tu mono ba ai ku teng ai ki nyak hane ai ki khane ngam tu yo le si ka wan ma pi mi ki pa mo de hen rei kani ka teng kalong ka teng ka ba piang tam ya ka ba pi la ai ya ini kun i ba i jong pi ka ba ni kong kalong ba u play ula ka khu ye pi ling ba ini kun jong pi in nang san hami ila ka khu ye pi da ka ba ai ya ka gift hakani ka sik nong ikai ki yo gift ngai la di na di nong ikai na yo gift shibun mam ta ka si de lagi ka pi ki kimi pa hu pila yo ka gift ka best ta bakata ka gift best tam ka dei ba u play ula aya pi ya u man san hami i balong ru i minsim i ba kodol hakmat jong u play apa agai ikan jong me ya berkat kanungan ta jingling no background Naso jingling ubertan geleng sandong